Kiroko kĩa ũmũthĩ nĩ tũrokire kũmaka mũno tondũ nĩ kũrĩ andũ moragĩirwo abo ũguo na tũtiũĩ maumire nakũ, ona moragi nĩ arĩkũ, ona neighbours arĩa me gũkũ matinaigua nĩ arĩkũ. Rĩu nĩ tũmakĩte mũno, andũ acio nĩ tũrekwo atĩa gũkũ nĩ kũretwo maretirwo na moka moragĩrwo gũkũ. Kiroko kĩa ũmũthĩ twoka harĩa tũkuagĩra twakora nĩ hagũcinĩtwo andũ, no twatuĩka borithi nĩ moire tene mũno, no megũcinĩirwo haha, no tũraigua nĩ kũrehwo marehirwo, no ũmwe ndauma mũkuki arĩkĩirio haha. Leo asubuhi mwendo wa saa 10 tumepata habari ya kwamba kuna watu wawili wameuawa pale nyuma ya stadium kwa njia ukielekea Fountain Primary School. Tukaenda pale tukapata ni ukweli na watu wawili vijana kidogo ya makamu chini ya miaka 30 wameuawa, mmoja amechomwa, mwingine ametupwa kwa mtaro. Kulingana na uchunguzi wetu ama vile tumeambiwa na mwenye kutupaza habari, watu ya mbunda kama around watu 80 walikuja na ndio wamefanya hiyo kitendo. Wanasema hao ni wezi ya mbunda, lakini kwa hiyo hapo kwa scene hakuna mbunda tumepata, lakini hiyo miili tumetoa hapo tukapeleka mochari. Kuanzia sasa polisi wanaendelea na uchunguzi ya kujua ni nini chanzo ya hiyo mauaji. Hao watu wanjulikani sababu hata wananchi hawajawajua 30 hivi. Ile ya kwamba tungehimiza wananchi wasichukue sheria kwa mikono yao, wakiwa na information yote wapate kwa polisi. Ndio kama tungepata hiyo watu tungeweza kujua, kama tungewapata wakiwa hai tungeweza kujua zaidi haswa ni nini yenye imetokea.